Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan birga Nauka TV. Al do'stlar, bugungi kunimiz bizning loot boxlar ashadigan kun. Bizda водяной skarda ashamiz. 34 loot box var bizda. Oh, we gonna play now, ready for the show. I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, yeah, I fucking go. Достар, навсегда düştü, ема. And I know that I'll be great, how putting on the show. I know that I'm Bazar a yok. running out the nose. The haters always thinking that they can fucking break me. Video ayaklandı. They're better off eating their own than me feeling this way daily. Bak dostlar, biz nane kusturып aldık. Biz endi bir katkı oynayımız. Осы немен. Mine bu kusturып aldık köklemi. 10 red birlik taşkan kusturып dostlar. Biz endi bitva atrap oynayacağız. Қазір сол скарды алатын боламыз. Сол скармен ойнап көреміз. Достар, ойлаңыздар, 4 рет бірден деп аштық, сосын 10 рет 14 лутбокстан резко түсті ғой достар. Қазір скарға ақша жетіп, скармен ойнап көреміз достар. Бір досым шетел шығып кетті, сеті болды. Достар, победа. Yo, dostlar, ақша жетпей тұр. Қазір осы раундта көбейтіп жасауға тырысамын.
Вот, вот, место. Dostlar көрмей алдым. Мына жақта біреу жүр екен. Олар шерсті. Маңырың бар достар. Бұның тәртіптерін бұзып тыныш. Достар енді қысылып қалсын. Мына урон жақсы екен достар. Несі жақсы екен достар. Урон. Да, достар. О, достар алыңдар. Драважда да скаржата скиндер. Достар маған тяжкісі жөскітен бірақ. Мен сенім скинім бар еді ғой. Always getting closer, marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer, I'm marching till it's over. And just like a soldier,
I keep on moving forward, always getting closer. I'm marching till it's over. Sipping on my lean and I'm with my fucking team. I said I'm sipping on my lean and I'm with my fucking team. Sipping on my lean and I'm sipping on my lean and I'm sipping on my lean and I'm with my fucking team. Sipping on my lean and I'm with my fucking team. I said I'm sipping on my lean and I'm with my fucking team. Sipping on my lean and I'm 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 with my fucking team. Sipping on my lean and I'm with my fucking team. I said I'm sipping on my lean and I'm with my fucking team. Sipping on my lean and I'm sipping on my lean and I'm sipping on my lean and I'm with my fucking team. Sipping on my lean and I'm with my fucking team. I said I'm sipping on my lean and I'm with my fucking team. Sipping on my lean and I'm sipping on my lean and I'm sipping on my lean and I'm with my fucking team. Sipping on my lean and I'm with my fucking team. Sipping on my lean and I'm with my fucking team. Sipping on my lean and I'm sipping on my lean and I'm sipping on my lean and I'm Все, достар, bu Скар маған ұнады и Скарды түсіріп осындай топтар алдық. Сіздермен Наука ТВ. Келесі кездескенше осы видеоға лайк басыңыздар, достар. Өте жестко видео болды деп ойлаймын. Енді осы видеоға смело 50-60 лайк жинайды деген ойдамын. Сау болыңыздар, достар. Келесіде мен Скар Купидоны ашуға тырысатын боламын, достар. Сау болыңыздар. Пока-пока.